Haka jinglet wat bnya jingki nong lung kubor ya kasedang kakut ban kli perthau ya kajaka puta uput usam jok asam bat Meghalaya haka shnong mukro. Urang ba shnong ka mukro uhamboi sumer ula sayda kamap jong ka shnong ka blayo na du usnem kat kandai spa an rupupra na ka district council Jowai autonomous district Jowai ka bakdo ya uput jong ka shnong ka bakut shadu ka kantoj mutha singkwai uput shnong mukro ka bajngai pra ni kandai kilometer AA na mukro. Haka juk kapor hi kinong lung kubor ka kenjat shai ka lahiar hi shadu ka te ka forest camp ka badon hakli asna row ka bajngai kumbashi kilometer lani ar kilometer AA na shnong. Balayo iru ya ka jingsha thang jong ka te ka camp barhabala kili ka shnong kalay thu bak asam kalawan klun bat thau camp haka te ka jaka na du uar hajar lai bat hadu ka te ka por. Kada ki nong shong shnong ki lech ki bri ki badon sharum na kate ka kyam ki pulet asam ki jule bahe ki shimpisa la dalap ye ki bakit khaw kit kaba halor ka nongrim baki kambet baka hap opo ka asam. Laban kedo baki babun ki nong shong shnong jong ka mukro wat lada ki don ni ki pata jaka bat ki kot ki sla ki babyang ban pinshisha baki long try ki jaka ki bri ki badon sharum na ka shnong hinrei na marbo asam ulet donbor kim la shu wat ban pom tang yu ding yam na ki klaw la jong ru. Hakani ka sngi la mi lang ringkat usketri shnong ka mukro ki katu ka ningut ki rangba jong ka shnong ki bala pinshai ka jaka ba ka jinglong jingman ha mukro. Kilaong balabun sin kilalet pan jingerap na ka sarkar jila ban bishalem ye ka jinglong jingman hakate ka shnong hinrei omdan ba pushe lane le AA. Pekene de ga mak shnong jungi ka bang yo na po ga district council kata ka por ga de ka office of district council Jowai ka balong khasi bat jantia united district council Jowai kede bedang ne ya ka senam kede duduk senam kat kendas pak ndri popra ngempat yo state tengi yo ya ka state lejong duduk senam kat kendas pak nya hu we yo par ya kede ka kot pat ngi yo duduk senam kat kendas pak ndri popra ini kede ka mak snong ini kede kita ka mak snong baik mensua yang kana surop yo imentara de surop siang de mensua kam de surop siang kede bet kutsya road jadi kede kita lenti kede becak lenti kendau kutsarut mo kutsarut kede tang kutsarut mentat kayak yoper mo te kipusu dong gidon kede gene ka bagi ong pek nadu kata kapor kede ka elaka labang nang pulut lain ka sno jungi ka kawan no ka elaka labang nang pulut yoi kede labang nang pulut hane par ka bagi khot kata ka mutha sengkwai kene de ka putsong jungi mutha sengkwai kene de sabah ka don site Mila pun sisaru ya kene. Padai baik kamu kurok kan habe hapo kan kalian. Ni kajing tho. Pai pi yo iba ki kot de balarim mo sudah mo. Ta nadu sang pat mas pan de prang yo ni kot sla. Habai de bat kene ka jaga jungi ru kadai shadu site ja. Mutha sengkwai. Kata de ka area jungi ke bakateng uta de upur sno jungi. Ngidon hilagi jonggi documents nadu ka map gai ngidon hi kita kejumpun sisa bakade ke jeka jungai te habai de bak ki peta hali ki mo kita haru kidon hi namar bakal lengkha ke bedon sate baro dang de ke jok dang de jong ki trashno mukro de long lada pi pilik sim pi khek ba na ka jaka jong lade lada ki poi phat hang ne ki ju sim pisa pi ong am lada ki labangi kiding thang piti be fayar wut ndo bat uplang ban tap ying ta kum yum ne kum yu te hang tai pi namar bangi penun kam ha ketuga habri mo ban ta kita ru kada de najika jungi mde najika juga asam ki asam hi ngim nang hire tampan ikan asam nang hire tampan ikan kerbi ngin yo na kum kita gi hijai te gedang de jeka jungi kamut kane kar julong nadu menno ba ki kini ki khala sam klabon hang ne bat kapno ki jusem lada lap ba wanra lagi yara no setesa hamran sekhorni sa mo cha chanar kumto kin fan be harai da kilak ni so andala kumba don ki jongi ke ba le up masih le up bangkor kumto lada kilap em kin rabat bangkor bat beriu
Dengan lah ngimla ban sak kum kita ta. Nama bakam dei ka sengi kamdon kum kata ka jeng lek jong government. Temennya bayaran bagi tiki pulit Assam sih ya katu ka jaka ba ja katu ka jing ya jam tu ski lumpalang teh katu ka jaka lumpalang kadang hap hame kalayana Assam Em kadang dei ka jongi ka Meghalaya. teh hakano ka rukom u Assam u kulon u kam ba kadai Ngimtip hakano ko muklun lada ula banwan hi ban pun dikna hangno ta umupud jong ubu halumpalang. Tangkata hingi ngidawana u Assam ude banwan ban pen i hangno ta umupud jong u Assam udun halumpalang. nang ne na sinong jong pi bon poi be sa ka jaka ba gidon sisa ka sinong karbi kapno ye ka jing jinga Kejeng ahi kan long sa deres kasan skat arne Kat ar kilometer ka sinong yu kata nadu kesnong ngi khot kesnong thmai tambah kipat ki khot ka kuma anglong na kuma anglong kumang anglong kipat Lano ika kerteng namar ketu kejaka gadai kejaka kerteng kasi kerteng penar. Tegi berkelano ke kerteng kumanglong. Wat kamu koi lumru kadang dei ke kerteng penar. Ang tu kelak kelun gitu kejaka hadu bakila yo hadu menta ban bo yaki beriujung ki. teh kamu citi don nong sinong nam di benar Ki penar ki don sitei ki bagi khot blok 1. Kita ki labang nang pelut ki pangam reliang. Kidai kita ki jai beru penar ki besong sitei. kani ka jaka ne ka hap konstitusi yu konstruksi formo ko yo Formo kaya konstituensi. kedai kejaka kedai ha formo ko ya bar ka elka kedai ha keciling mentang sila men fellowship Ke police station ru nartian. ya kate ka forest ba penyeng hang te la nadu snam yu te la penyeng do Arjar sao. dere ya ketiga fresan teng ayo i imat ba sunem ka kendai sepak kendai penyuna to katu ka klau hang tu don nem ki trai sinong nang ni ki bade jaka hang tu Kidai, kibun kidon, bat gilan holding ru kidon ki bat nalang holding situ. ya tu ka klau Ya ketu ke kelau borok koi. te shwa bikin wan ban bu penyeng yang katu ka yu hang tu Kila don bor dah. ki one permission Ki klempan. Namar ketu ke por bagi senang tu kadai ke por. Lak selemba ada kemudian du ki patemen ki komitemen jungi deh. Tu ke por deh. Stang ki ba ki bompat nang ban thok, bompat nang bantar. Tak kedau ki yok ban klun jubor tu cakap. Kementar dah lahir pada ha kapateng jong pi menta. Namar ba pidan ni keti kot lagi patah. Ban pensisa ba keti ka klau ru kadai jong pi dai. Te pila juli persang ban be yaki. Na keti ka caka namar ba kadai hop ka jong pi. Juga nang bagian ipor pi adu ipor maswa gi shay Aba ini laban betai khamri ya kita ke forest. Harusnya meyu bagi sinai. Kong gimut ki utnano du snem arhajar ar te de be no yaki te haw arhajar so du chna ki ya ha oste te de be no yaki te hadin no de be yaki te ngai digira hadu arhajar so du chong bor di kita chong baik di bor punjing jar ki walai ki wan punjing jar ki urep ki thom go cha pok ba cha pok ko sestiar serut borok ikam lek kita. Jadi jeng dah wah tang namun kat udah wah lebih di kita. Naduk senam arjar so sedang gitu. Ta kamut kani ka jing dawa jong pi be pi pan bor pan jing arab nei ban yo jing kersan lang ban pet iki. Pandanak sokar nagi seng bahalang nong werapi wo be no yaki yang sokar makali ya. Dikilale ye hermenta. Du kata dem pu em lek gi melek gi dem dia ni ke kam sa. Dem em lek gi dia ni ke kam kami. Landuk mana village persngau ya kan ya sa sorka. Oh nak kapor sekapor. Nak kapor kamu ada si kat arpau senam tam katu chong gitu dasar tu pinong wada pembenai ki dem ada pen up bersama kita hau ki wam api tu kelam itu mudi ya ini lo wan kami dengan hujia kami nong itimin